Somnyango wezemfundo KwaZulu-Natal sesikhiphe istatement esicacisayo ukuthi asiphikisane ne-decision ye-cabinet yango-2024 ne-determination yaka-DPSA ekutheni abasebenzi bangakwazi ukuthatha early retirement or i-voluntary exit. But ebesikusho ku-circular yethu ukuthi whilst abasebenzi banayo leyo right leyo, kodwa isimo sethu sezimali manje asivumi ukuthi singakwazi ukuthi sikwenze lokho. Siyawa-acknowledge nama-applications esiwatholile, sibabhalelile nabantu aba-applyile ukuthi whilst we acknowledge ukuthi i-right yabo, kodwa asikho ku-position njengamanje ukuthi singakwazi ukwenza lokho. Kodwa in future or in the near future makuthi isimo sethu sezimali ziyashintsha, sophinde futhi si-communicate nabo ukuthi sithi relook ey'celeni zabo ukuthi senze njani uma sesikwazi ukuthi singakhona ukukwazi ukwenza lokho financial.